Pastor Ravenfield Karkrang ubadan Repopras nem kerta ude na ki pastor rangba jangka KGP kata ka Kasi Jaintia Presbyterian Assembly pastor Karkrang ubadeiru belapendap ya kam an uladei na ki noile Hill State ubapang topia jerngam lani ubadei udkot jangka NVDA Non-Violent Direct Action. Hakajiyakan ba urupang pastor Karkrang ya thu syapang ka jingstang jangka jingiki ya ka jela rilom kabatay na kajing pelong an jaka sarkar Assam penpentre kamno da ketin Assamese habaro kawai kajila bakentop ya kari Kasi Jaintia. Pastor Karkrang ya tu syapang kajing ya linti jang kajing ki Hill State hakabaki kimik pa kishnong ki tau ki yam ki linyar hakite kisnam syaja khandais pa anrepo habaki kun jang ka ye kimi banlet mi shkaman na ka benta ban long kit khat jang ka NVDA. Ini dokumen sibuna epi Pastor Ravenfield Karkrang bang ye kendu berpi mentaka no sengi hang ni haying epi tengah kwa man keli epi halor ke jingdon benta jong pi nak benta ke jingila history so hai tu kendet menno pisdang bat kai ke kamram jong pi ha ke tu por kum no history shu tu longka Kublai sibun ya fi ba manat wa bila bet ya kini kapor ba ni kendo te ong fi ba nga dei we na ki sipai ya le Hill State ak tu kapor te kumnu ba ngapoi syakani ka benta te ha ka jing sisya aku kapor ngadei mga way na kidkot jong kani ka non-violent direct action ba kena tam tu kapor ngadang don tang kan news nem kerta ba kena tam te kani kejingile Hill State kami nakarai jong ka sarkar Assam tu kapor ba haga snem haga arpusal tarik bulan Oktober sijar kendai sepaan rupo ke sarkar Assam ka pelong karai ya ka wei ka ak kata ka ak kalong ba baro kinong snong hapo jong ka state Assam kidei ban kren Assamese kidei ban tho Assamese bat lapas ya kata gaak bat lapen skemru do gobernur do kapor ya kata gaak barok ba te kejingmi jong kani karai jong ka assembly do kapor kapen ki buk ya kari Kasi Jaintia barok gowe bat kala don kejing keluar ke bejur ba hapulus bejar kata kejing keluar te pat ba te dau mau bet kan pulit Assam polis tu kapor dan juga assembly ke tu badan nasional tak ke assembly ke barim ke pelapulu tu hang tu pan stop deki pulit sudah baro te pikan mau ke sungai ke no tarik kata ka jing ya ki gede hak tak kesingi bapa se ka aki arfu tarik Oktober sejar na sepaan rufau. Tapi kita pot ngidang ya kena bah. Di reyo aku bor tak kejing benar tak kejing kelumar bah. Aduh bahas apoi kejing yang beriu. oh Ulet Assam lah siap. Dia ubayak akan ni kejing ya ki. Udah way ki player football bola mikmat ya Assam State tak kapor. Tahu dia batomlin lamari. Batom le lamari we ne ki football player sebab tebit pa la represent ya ka Assam tu kapor di akan ni ke ya ki emi bai ba siat de u yap persat de ki thu khana ki de bi ale chatu ki ong ba ka persat la long kum kawa ka barna lok mau sudah kesurok kum kawa ka barna de Dei nang ni kan, kebab penlong ya
ka khasi jantia ban khi te bat dei ha kan ni ka ju hi ka singi min miet ini ki rangba anong yalam ki jongi ki form ya kan ni ka APSLC haying jongi kata ka mi wa ki seng ya ka regional party ka baning kong haying jongi hang te ha mau khat Apollo 11 to hang to katu ka diga ying seng ka baning kong jong ka regional party te ha ka basdang man form ya kan ni ka APSLC ka tu ka por te keting temu ke jongka kam sim da mut tang ya kari kasi jantia nre yakini ki hills area baro apo jong state Assam mo ko kentup ya ka kasaril ka mikril te kini ki soalan bak APSLC to ko par te dah ba kala ya kan ni duduk senam sejarah dai spa no phong to la don be ke jing dawa ya ke hill state kamu mut iba ka mikir la ka jong ke hill state ka kasar hills la ka jong ka hill state ka si jang te hills la ka jong hill state ke jing mut ke de kata ke ni ke jing ya khi kala khi keleng te hadian ba ke jing ya khi kum ni keleng ke ni hai hari kasi jantia ka mikir hills kasar hills namar haki to ki por ha mikir hills ki babon ki keren ka kasih wat ki school ru ki puli kasih mikir hills kini ki riu teman ha mikir hills ki keren kasih lut barapat teka syllabus jang ke school nadu LP nama ki de ki seng ki missionary fi nadu LP untuk penrung syllabus jang kasih te kata apa kesejahteraan ski hadin bah layo state dekat Assam ke penduk no ye kita berkot saya lah ke jongka selwas ke jongki te kabikir hills relate kade ke be jantam bat kari kasih jantia wat hadu ka kambalang ru kadon la ke jongka sinat kabikir hills sinat am te ke jing ki fi ong bukta tolong hak ta kasni bawya tau playa to hadin jong kata kumnu ka beteng ki ka beteng be kijing ki la form li le ya gane ka FATLC kanang jur kijing ki man kasni bat kijing ki ka kram sang hadu ba kasimpor siphausnam hadu sejarah spa ro phau hadu sejarah kendai spa nyau phau ba ki penlong ya ki hartal penlong ya ki procession ki penlong ya ki jing ya pai ba penlong ki meeting pai ba bat ka hartal ka ba khaddu ka ba penlong kan kedai hakasnem sejar dai Spanyol fo kat santarik September dikasnem kan kedai snem nyofo kat santarik September snem nyofo ba penlong yang ka hartal ka ba ta hakaba kiwan lut parok khat na jante hills kiwan kisange alai kor ki ya person alai kor sya madan yoronghem na boy kilami dang step kilawan le join lang bat na selong manya person sate sya yoronghem ki bawan na sep ngi nang tai ki lawan tu ki up ang te IGP ki join lang tak precision kanungud ni kidang andi Polai po hajari mat tak precision kan bahaya bang kamu na west kasih hills giant hills riboy kila idon mentau laidon lo kata galas hartal precision dikaji ayo kata sun dia hakan ni ka hartal precision ka bakadu bang ya bat ke slogan nanti ke jing ya perta hakan ni kalong baik we want hill state no rest we oppose Congress. Kata ketika slogan Pak aku kepuar. We oppose Congress. Balai we oppose Congress. Nama ketika sesar Congress dia kata kepuar. Ha Assam. Oh, ketika sesar Congress. Where chief minister kata kepuar. BP Shaliha. Te
kata gadi ka prison ko bakadu but day na kani ka prison ko bakadu bakani ka kot ka ba professor Jisuel itho ikot ipat ba ban mi pat ba sa kani ka prison da hagani ka prison te kamot la isar case siya tingila iya prison ngali lay baya nakamat ra to kalama segala tigas nem yo po Yang pemrak ni ada kepang pastor. Naga tu gajing thol lang kelak ko peni mafi. Kapeni ba ka kongres. Hakaparu neru hi kamdan jimud banai hill state. Oh kata lele te nadu pasdang ban fix nem sejarah respan rufo kum tu la dawa be ya ke hill state. Dia ka sa ka nem sejarah kendai span rufo ar ka don ka election. Mo kadang ke election fin dia Jawaharlal Nehru Prime Minister peningkong jongka di India wan kan bas election Indonesia selong dia tu kopor kidon kumba constituency ini ga Aijal East Aijal West Mikir Hills Mikir Hill West North Kasar Hill Nongpo Selong Nongstone Serapanji Bagmara, Daina Dubi, Tura, Pulbari. Ini kidiki constituency tu kapor. Ini kidiki kandidat kongres ki bapa ni jikto kan. Dia ka APHLC ru kabo lagi jong kandidat tu kapor. Bawa baru ini ki kandidat tu kapor. Dia uneru haba one canvas election hang ni. Ini jingto Nehru tu orang baik no separate hill state. Umut bah. Pat day kapor nan ni pat long iban ai kan. Non hill state di kasih. Dulu. Uti menjur ya ke jingpan hill state.